umusore buriya narume ngutabyara baravuga ngeze imyaka 15. Umunsi umwe mbwira madame ndambwira ati kubera ko igikorwa kimaze igihe kinini sinzi nimba hano hari umuhamya, ndavuga ngo tugiye kandi gukora ubukwe, tuja muri komine, ngo tugere muri komine none turone kandi turarahira hariya mu Rwanda tumaze imyaka 15 turarahira yuko ngo tugiye gukundana nk'uko twabyiyemeje kugeza bakurikije amategeko gutyo. Ariko yabanje kwanga aravuga ngo ugiye kunkoza isoni abantu bongera bambone ngiye gukora ubukwe kandi nawe kandi byaranze. Twaragiye kwa mukwege inshuro 3 byaranze dukora ubukwe ngo tumare dushaka marene yamodoka ngo ngo turangize tuja muri reception hajya kwa Kabuga. Hari umuntu wari umwico gitaramo hano muri aba kwa Kabuga abo se nabino icogi hari muri 2003 ija kurangira neza dukora ubukwe ngo tumare gukora ubukwe twataha amezi 9 ngo yuzuye tubyara umwana w'umukobwa. Tubanza kubura izina tuzamwita, niyo mpamvu mwaza umvavuga tumwita ngo ni refre. Muzi refre mu Cyongereza ni chorus nicyo kintu bakunda gusubiramo cyane. Ndabago iri shimwe nzarisubiramo kenshi